Di serî de ji bo salvegera sêmîniya serhildana jin jiyana azadî em di şexsê jîna Emînî keça Kurd ya 22 salî di şexsê wê de em tevahî şehîdên şoreşa jin jiyana azadî bibîrtînin her wiha tevahî şehîdên azadiyê, şehîdên heqîqetê, şehîdên rastiyê em bibîrtînin bi vê münasebê. Ji xwe di bazê meha niha de 2022 de li ser hildana yani cûrusekî pir geş lê dewleta Îranê hat çêkirin ew hadisekî pir bi nav û deng hat çêkirin bi kuştina yan bêjin qetilkirina jîna Emînî keça Kurd dema polîsên bêjin polîsên goş war bêjin polîsên ixlaqî ji bo ku keziya jîna Emînî ji derveyê êrişî vê keça ciwan dikin û bi awayekî hovane bi awayekî wehşî vê keçê êdî di encamê wêna jiyana wêna bidawî dikin ji bo wêna ev hadis pir bi nav û deng bû di Îranê de yani çi tê diyarkirin zihniyeta dewleta Îranê hişmendiya dewleta Îranê siyaseta dewleta Îranê li beramberî civakê li beramberî jinê li beramberî hemê nirxên mirovahiyê hate diyarkirin got çiqasî sistemekî ew qas faşist e sistemekî ew qas tundî bi tundî sistemê ew qasî got mafê mirovan nas nake ji bo wêna yani em karin bêjin hemû sistemên got di rojata navên de û taybet Îranê got insana bi dar vedike got insana qetil dike got mafê mirovan nas nake taybet aliyê jin de jî êdî di hadisa jîna Emînî pir derket got çiqas sistemekî got dervê mirovahiyê ji bo wêna êdî ev hadisa jîna Emînî ne tenê li Îranê ma lê êdî deng veda li ser her çar perçê Kurdistanê em karin bêjin ser asa Kurdistanê çîrûska jîna Emînî li her derê pêket ji bo wêna em karin bêjin êdî tesîrekî xwe pir mezin ne tenê li Kurdistanê kir li ser asa rojhilata navî li ser asa cîhanê jî kir ji bo wêna her kesî bi felsefeya jin jiyana azadî bang kir yani dema ne dirûşmekî got em bêjin ji rêzê ya got dirûşmekî em karin bêjin besît na jin jiyana azadî felsefekî jiyanê ye tevahî jin ev felsefe girêdayê îdeolojiyekê girêdayê rêberapoyî got bi rastî hemû jinên Kurdistanê got îro bi vê felsefeyê xweperwerde dike xwezane dike xwe carek din xwe dîroka xwe nû dike dîroka got jî hatiye windakirin û hatiye yani nerastkirin carek din dixwaze bin vê dirûşmê dîroka xwe vegerîne û rastiya xwe vegerîne ji bo wêne cûruska jîna Emînî em karin bêjin li ser asa cîhanê giştî deng veda belkî me gelek caran di şopand di ragihandinên cîhanê de jî heta bi Hindê jî dirûşma jin jiyana azadî hate gotin yani li ser asa welatên Ereba li ser asa rojhilata navî giştî jî berî demekê ji xwe komxebatekî lê Silêmaniyê hat çêkirin jinekî ji fêlen dabû dema rabû axaftina xwe got berî her tiştî got jin jiyana azadî ji bo wêne em karin bêjin felsefa jin jiyana azadî bû malê hemî jina bû felsefeyekî jiyanê got hemî jin xwe li ser birêxistin bikin lê em karin vê jî bêjin êdî dewleta Îranê heya niha jî hîn xwedî wê hişmendiyê xwedî wê sistemeyê got hîn jî zext û tundiyê li ser civak hatike belkî di wê bûyerê de hezara insan hatin girtin hezara insan hatin windakirin heta berî di roja jî ciwanekî Kurd bi navê Mihran hate cezayê ehdamê li ser hate birîn yani em karin bêjin û bi daha jinên ciwan bi daha jinên got ji bo doza xwe û ji bo mafê xwe û ji bo azadiya xwe tekoşînê dikin li beramberî sistema Îranê rûbirû dibînin taybet cezayê ehdamê li heqê wa de dibirin û gel bi daha jinê me hêja yê ku ji bo azadiya xwe tekoşînê dikin hîn jî her tim ji bo wana daxuyaniya din her tim ji bo wana em şermezar dikin vê vak giryarên li ser wana ji bo wêne em karin bêjin yani şoreşa jin jiyana azadî em karin bêjin bû malê hemî gelên rojhilata navîn ji bo wêne em karin bêjin
هين أفلسفة بردوامة، هين أفلسفة جيانية چقدر زختین دولتا لسر جواکا لسر کسین آزادی خواست لسر جنا آزادی خواست هبه لی هر قیرین جن جان آزادی خورده هر دنگی تکوشین تی خورد گرن یعنی چقدر سیستم دستلال دار سیستم همه دولتین گو قومی لسر جواکا تندی دمشاندن ایدی برانبری و رد فعل ایدی رد فعل کی دد درد که ام کارم بیشه تکوشینه کی جدا درد که جبو وینا یعنی کشتنا جینا امینی جی چروس که جوا چروس که گو ایدی جواک ایدی نما قبول دک وی ذهنیتی جواک رد دک وی ذهنیتی جواک ایدی واکر یارن گل سرتی مشاندن بریارن نحقی گل جواک تکرن لکسایتین آزادی خاصه کرن رد دک يعني ام كارم بيجن مثلا نتنج بو ايرانيش بو تواهي دولتين جو بالنتوين تاني سيستمكي نتو تي افاكرن مثلا ميناكا سوريا هيجي روشكي نا ارام تيجيان كرن هيجي روشكي جو او قصصال ابن نافتا كوشين دنن جبو جن هنا سیستمکی راحت نهاتی آواکرن سیستمکی گو از اراداشون و آزادیاشون تدم سوگر بنهاتی آواکرن جبو بنا یعنی هینجی و دنکی جینا امینی خورد به و دوزا جینا امینی لسر اصا روجلات ناوی سر اصا جهانی هینزی ده خورد به امی دوزا جینا امینی بدن مشاندن امی خطا بدن مشاندن حاجو ام بگی جن ما في خو نتنی جبو سوری به جبو همه کردستانی به جبو جنین گول ایرو لهر دری لراسي تونديتي الحر دري راسي نحقيتي الحر دري راسي جو مافي ويتي خوارن ونوكافي انا بجواكي تيكرن ام يعني شو دنگي شورشا روج افاي كردستاني ام دبيجن يعني تايبات جبو مالباطا جينا اميني ام سرساقيت خوازن جبو تواهي مالباطين شهيدا ام سرساقيت خوازن وام دبيجن جارك دن ام سوزا خنودكن ام دوزا جينا اميني بمشينن ام دوزا حقيقتي ودوزا ازاديش سراسا كردستاني وجهاني امي بمشين حاقم بجهجن ما في خو حاقم راسي ببن لائقي جيانا كبرومت وازاد دروشكي سوري ديجي انا مثلا هيجي ام دنافتا كوشينه كن البرامبري سيستما جو ايروهاتي شامي تايبت بيشي كتنا رجيمي و حتى شهاد خل شامي بريخسن كر يعني ام وكريخسن جن يجو السراسه بكرو رجتي سوري تايبت وكونغراسار قوم بصال دم دريج ناف جناد خبات داي مشاند بناف جناد مجن بريخسن كرن مجن پرورده كرن ايدي مجن دناف حم قادين جياني ایدی هاتی بری خسن کرن و آساوی رجاوی گیای آسا کی هری جور گو ایدی دناف همه سازی وید جهوی تایبت هیه و کویا جنومر هیه امکارم بیجه هفسروکاتی هیه جسادی پنجی تايبت جهه جن هي دناف حمه قادن جيان دناف حمه مجالسات دناف حمه كوميناده اجبو وينا سيستما كي ايرو غوهاتي جارك دند جني تشرشف دك جني يعني بماف دك جن ما في جني نادي دبيجي يعني جن جهه وينا تاني مال جني جهه وينا تاني مطفخه افانا ايدي ام واتشتا ايدي قبول لكن ما شورش كريه مال سراسا باكرو جلاتي سوري نموناك آدای آواکرن و دنگی مل سراسا هر جهی بلا بویه گلک انسان گوهاتن ولات مجی سردان کرن تجربه مدیتن ایدی ماتمای ایمان جبرگو تری خستن دوالاتا دوکری خستنا کنگراستار گو براسی تایبت جبو جناتا کوشینیت که و مگلک ولات عربا جی دیتن ما ولات دیجی دیتن تری خستنه کی گو تایبت جبو جناتا کوشینی بکت ما ندیدی جبلی رخصنا گو تجربه گو روجاوای کردستانی هاتی کرن هری زیادتر گوش بو جنا تا کوچنید که جبو جنا دوزاویت شوپینه مافی وی دعوا مافی وینات که جبو وینا متکاری بو برخصن کرن آجنا دنگی خو هین زیادتر بلندتر کربا و ام ببانا هین زیادتر پشگرتن اما هین زیادتر خورتر جبو شورش جن جیانا آزادی و بلکی وجی شوپاندن گم مبدها مشی کرن مبدها چالاکی کرن جبو پشگرتیا شورش جن جیانا آزادی و هین جیوی تکوشینا ما بردوام به تایبت وک رخصنا کنگراسار وک همو رخصنین
همو رخصنین جنالی السلاسة بکروجات سوری جبو شورش جن جیان آزادی و هینا تکوشین خو بردوام بکه جبو تواهی جنین روجلاتا ناوین جنین جهانی گو هیزی دتر جبو رخصن بونا خوی تایبت اکتیف ببن يعني بلكي تأثيرها شورشا جنجيانا آزادي هري زيدتر مديت القلق ولاطة بانكرين جو جنجيانا آزادي دركتن كولانا بارك راكرين جو جنجيانا آزادي يعني أمجي إيدي في فلسفة قبول لكن في فلسفة يعني تبني لكن لي أفتني تيري ناكي جبوينا بانكا مجبو تواهي جنا جو هي زيدتر رخصنا خوشي بكن رخصني جناتشي بكن أجر رخصنا جنتنا به ونكار بخدي ماف اگر رخصنا جناتنا بنكار بدنگي خود د حم برلمان دولتا د بلند بك اگر رخصنا جناتنا بنكار هيزكي وي خرت هبه گوكار ب د قادين جياني د تكوشيني بك جبو وينا السر اساس رخصنا جن دكار قالك ما في جناب باريزه وقت تجربه قوم دروجاوي كردستان يكر اگر رخصنا ما يجنتنا بانا اما يجيبك جنين علوي برانبري قتل عما بهاتنا اگر رخصنا مجناتنا واما يجيبك جنين درزي برانبري قتل عما ين جوهات سري وبمبانا جبو وينا رخصن تشتكي قالك جرينجي جو ادي جوان خو باريزه جواك برانبري سياسه السرتي كرن ببرادعك بيرخورد جو ايريش السروينا راوستن سياسه السروينا راوستن قتل عام يقول سرواناتين راوستن جبو وينا بانكا مجارك دن دوباره جبو تظاهير جنين جهان جنين كردستان هو زيادة رخصان خورد بكن تجربة باكرو روشات سوري شخور بكن ميناك و كاربن هي زيادة دناف جواقا خوده دناف ولاتي خوده اكتيف بن و ببن دنگي جنا